Vozimo se kroz Đerdapsku klisuru. Ovo je dr. Dragoslav Srejović, trenutno jedna od najaktuelnijih ličnosti svetske arheologije. Iza njega je dr. Letica, također arheolog i njegov najbliži saradnik. Pre 3 godine bili smo ovdje prvi put. Nismo tada pretpostavljali da će baš ovdje biti pronađena jedna od najčudnijih i najlepših kultura praistorije. Počelo se rutinski. Teren je kao i obično izdeljen na kvadrate i premeren. Bio je to jedan od mnogih poduhvata da bi se arheološki ispitalo korito budućeg jezera hidrocentrale. Lokalitet je zahvatio imanje dobroćudnog deda Manojla. Starac se nije ljutio što će mu prekopati njivu. Živio je skromno u kući sa zemljanim podom, verujući da živi sasvim lepo. Svaki od ovih horizonata predstavlja posebna poglavlja rane praistorije Đerdapa. Ovaj deo glinene posude, na primjer, pokazuje da su ovdje oko 5000. godine stare ere živjeli zemljoradnici. Verovali smo da su dublji slojevi bez nalaza i da su ti zemljoradnici bili najstariji stanovnici Đerdapa. I deda Manojlove brige svode se na njivu i malo dvorište oko kuće. I on je zemljoradnik. Ali vratimo se početku. 15. jula 1965. snimili smo prve radove. Napredovalo se sporo i nama se činilo da smetamo svojim prisustvom. Niko nije želeo da se snima ni da odgovara na naša zapitkivanja. Srećom, mi smo nastavili posao i snimili prva mala otkrića. Ispod same površine otkriveno je naselje starijeg neolita sa materijalom već dobro poznate starčevačke kulture. U zemunicama i kolibama od blata našli smo glinene posude raznih oblika i figurine domaćih životinja koje su verovatno imale religiozni značaj. Ovdje smo otkrili i ovu žrtvenu vazu izuzetne lepote. Nekoliko mjeseci kasnije ljudi su imali vedrija lica. Već su bili navikli na nas. Tih dana odigrao se jedan značajan događaj. Slušajući valjda samo sopstvenu intuiciju, Srejović je odlučio da ide dalje u dubinu. Bio je to sudbonosan dan. Na ovom čudesnom poligonu svaki korak značio je povratak za 1000 godina unatrag. Sve je bilo neizvesno. Nije se znalo ni kuda, ni dokle u dubinu. Svuda je bio samo sivi pesak. Prema kompasu određene su prve koordinate. Zatim je na kartama ubeležen svaki detalj. Za sada bio je to samo roj kamenih blokova rasutih bez reda. Određen je dalji smer.
bilo je jasno da se još uvijek nalazimo na nestabilnom terenu i da treba kopati dalje. Tada je primećen ohrabrujući znak. Komad ugljenisanog drveta. Mogao je to biti svedok čovekovog prisustva. To mesto je označeno i uvedeno u radni dnevnik. Mapa našeg puta podsjećala je već na sazvežđe. Nazirao se sistem u rasporedu kamenih ploča. Srejović je insistirao na mestu gdje je pronađen ugalj. I baš tu uskoro je pronađen deo Jelenskog roga. A samo dan kasnije, za ovaj trenutak skoro senzacionalan pronalazak, Jelenski rog obrađen ljudskom rukom. Ovi pravougaoni baseni od kamenih blokova, okruženi ostacima divljači, bili su znaci da se nalazimo u ljudskom naselju. I zaista ubrzo je otkrivena površina koja je u centru imala ognjište. Ispred ognjišta postavljena je ploča i posuda koja je mogla služiti za prinošenje žrtvi precima ili čuvarima ognjišta. Tlo oko ognjišta je od istinjenog krečnjaka i po čvrstini podsjeća na beton. Ognjište je okruženo zagonetnim ornamentom koji je, verovatno, bio neka vrsta verskog simbola. Svi su već ravnodušni prema filmskoj kameri. U njima je sad lako prepoznati studente Beogradskog univerziteta. U međuvremenu ocrtana je osnova nekadašnje kuće. Bilo je izvesno da stremimo ka čudesnom otkriću. I baš na tom mestu pojavio se iz peska stilizovani kameni lik. Počinjemo da shvatamo da smo dospeli u daleku i nepoznatu kulturu, o kojoj ne znamo još ništa. Koliko smo daleko? 5, 6 ili 8 hiljada godina od svog vremena. Zar šare ovog reljefa ne mogu biti znaci neke čudne azbuke? Iskopana je kamena alatka za ubijanje divljači i riba. Zatim koštano svrdlo. Zub divljeg vepra obrađen u sečivo. Ukrasna igla sa životinskom glavom na vrhu. Šilo od jelenskog roga. Jedno veće šilo ili bodeš. Ukrašena kamena mačeta koja podsjeća na zmiju ili ribu. Podležemo grozničavoj želji da upoznamo tog tajanstvenog čoveka i on se ubrzo pojavljuje iz mraka. Jedva uspevamo da zabeležimo sve što se dešava oko nas. Jedno za drugi pojavljuju se nova lica. Otkrivene skulpture modelovane su uvek prema prirodnoj formi rečnih oblutaka. Kamen upija u sebe viziju umetnika, ali ostaje iskonski čist. Ove stilizovane figure su prvi monumentalni portreti u istoriji evropske umetnosti.
Negde u kasnu jesen otkrivena je ova minijaturna kuća. Tada je već pred nama ležalo celo naselje, preko 40 kuća sličnog oblika sa ulicama i centralnim trgom. Ko su dakle bili ti ljudi? Kada su i zašto baš ovdje podigli svoj jedinstveni grad? Možda su verovali u božansku moć ove stene. Možda je njena gorostasna senka odredila čudni oblik njihovih građevina. Trebalo je učiniti posljednji napor i pronaći ostatke tog zagonetnog čoveka. Prilika se uskoro ukazala. Kada je uklonjena posljednja prepreka, pred nama se ukazao konačni cilj pohoda. To je bio kostur prastanovnika Đerdapa. U tom dramatičnom trenutku snimili smo doktora Srejovića. Tada još niko nije znao za Lepenski vir. Sem njegovog osmeha ništa još nije označavalo veličinu uspeha. Pripremljena je jedinstvena operacija čovjeka koji je umro pre 8000 godina. U grobu su se nalazile 2 lobanje i mnogo životinskih kostiju. Trebalo je izdvojiti sam kostur. Ovaj čovjek čudnog čela dodirnut je sad prvi put rukom današnjeg čovjeka. Svaki deo njegovog kostura bit će podvrgnut analizama. Na osnovu njih odredit će se izgled i starost tvorca lepenske kulture. U ovom času neko je na teren doneo jabuke. Evo dakle kako izgledao istorijski trenutak zbog koga će biti menjani svi udžbenici arheologije i istorije sveta. Neko je nepažljivo bacio ogrizak jabuke. Samo se to desilo. Kamera je mogla da snimi samo taj beznačajni detalj. Padao je već sumrak kada je sastavljan jedan od posljednjih izveštaja sa Lepenskog vira. Tada je neko pozvao dežurnog ekipe. Neposredno uz tek otkriveno ognjište pronađen je još jedan kostur. Ležao je okrenut vatri kao da je zaspao kraj nje. Tu su još bili ostaci pepela. Bez smisla za poetičnost oni su uzeli alat da bi zapisnički konstatovali glavne podatke. Izmerit će dužinu tela, kostiju i obim glave. Nama ostaje da zaključimo šta je prespavao ovaj čovjek u snu dugom 8000 godina. Šta ga sve odvaja od nas i dobroćudnog deda Manoila.
Na kraju zamolili smo za zajednički snimak. Pristali su sa osmehom. Zatim smo snimili kadar tipičan za završetak. Glumili su bez ikakvog ustezanja. A onda smo napustili poligon sa koga je lansiran čovjek u daleku praistorijsku prošlost. Model jedne kućice Lepenskog vira. Sačinjena je nakon duge konsultacije i istraživanja i proučavanja. Arhitekta je bio Voja Dević, arhitekta iz Novog Sada. Ono od čega smo mi krenuli prilikom istraživanja arhitekture čoveka u Lepenskom viru jeste osnova koja je trougao i koja se u tom kanjonu Đerdapa pojavljuje na mnogo mesta i sam ulazak u kanjon Đerdapa je u obliku trougla. Zatim ta planina, brdo Treskavac, također u obliku trougla. Ova forma kuće nas asocira na skelet ribe koji ima tu središnju osnovu, kičmu. Zatim je lepenac prilikom gradnje, koristeći naravno prirodne materijale, protkao tu konstrukciju od grana, protkao nekim šibljem, oblepio je sa spoljašnje sa unutrašnje strane, prirodnim materijalom, znači zemljom. Vrlo značajno za arhitekturu Lepenskog vira jeste, rekla sam, taj trougao koji je osnova svih oblika i uopšte njegovo poimanje čoveka Lepenskog vira, njegovo shvatanje kuće, odnosno jednog zatvorenog prostora u kojem je on imao potrebu, intuitivno je to radio, da sažme sva 4 prirodna elementa. Vatru, vodu, vazduh i zemlju. Kuća je za čoveka Lepenskog vira značila jedan mikrokosmos. I s tog razloga je za njih bio vrlo važan prag, ulaz u kuću. Taj moment kad se prekorači prag je vrlo značajan jer se onaj svet ostavlja iza sebe i ulazi se u svoj mikrosvet. Naravno, ispod tog praga su, isto vrlo bitno, sahranjivali svoje pretke. Znači nisu imali neka posebna mesta, nego je sve ostajalo tu. Kad sam kod predaka, da spomenem sad i ovu vertikalu koja u stvari spaja po njihovoj nekoj religiji, ako se može govoriti o religiji lepenskog čoveka, spaja nebeski svet i podzemni svet, kosmos i zemlju. U sredini kuće se nalazi ognjište. Iznad ognjišta se nalazi jedan otvor u kojem je smeštena ta vertikala koji je služio i za odvod dima, a naravno, kad postoji otvor, tu je mogla i kiša da pada unutra. Međutim, se lepenac dosetio pa je stavio žetvenik u koji je u stvari kapala voda i tu se oko žetvenika samo skupljala voda, tako da nije bilo nigde drugde vode. Vinčanska kuća, za razliku od Lepenske kuće, ima sasvim drugi oblik. Naime, tu graditelji već idu na kvadrat, na pravougaonik. I ono što je kod njih vrlo interesantno, to je korišćenje samog materijala. Mi imamo materijal kod Vinčana, drvo i zemlju, međutim,
tu zemlju, tu opeku koju on pravi u komadu, on je spaljuje. Spaljuje na taj način što celu kuću gori, da bi ona kasnije dobila u otpornosti, u trajnosti i svakako i u korisnosti stanovanja. Kuća je rađena tako što se prvo gradilo ognjište kuće. Posle toga su zabadani stubovi od drveta da bi se konstrukcija glinena održala. Posle toga je nabacivana glina. Po završetku je bio slamnati krov. Sudeći po ostacima zidova koji su nađeni, vidi se da su zidovi oblagani sa jedne i sa druge strane sa drvetom. Unutra su stavljali slamu, posle su palili u ognjištu vatru da bi glina pomoću vatre postala čvršća i izdržljivija. Na osnovu prezentovanog uvereni smo da se odista može dobiti, ako ne celovita, ono bar približna slika o nastanku, razvijenosti, opstojanju i širenju uticaja civilizacije iz Lepenskog vira i Vinče, čudesne duhovne i materijalne kulture. Zbog toga, slika o ovim drevnim civilizacijama za nas postaje jasnija i vernija istini. Ovo je veoma važno naglasiti pre svega jer nam pomaže da, zalazeći u duboku praistoriju, dolazimo do neophodnih i dragocenih podataka koji su nam naročito potrebni danas. S pravom se otuda može konstatovati da je sistematizacija vinčanskog pisma epohalno i revolucionarno naučno otkriće priznato u svetskoj nauci. Ono je, kako smo već ukazali, uticalo na promene geografskih prostora i istorijskih mesta starih civilizacija, a za koje se do tada dugo i uporno verovalo. To znači da je još jedno uzbudljivo vraćanje natrag omogućilo da sigurnije kročimo napred. Nije dakle reč samo o pojavi i hronologiji pisma, koje nam otkriva prve tragove svetske pismenosti, nego i o novim saznanjima o civilizacijama iz daleke praistorije uopšte. Jer ova nova otkrića o civilizacijama nastalim na Srednjem Podunavlju zasnovana su, kao što se moglo uočiti, na mnogobrojnijoj i ozbiljnijoj dokumentaciji. Ali u svemu tome, u tom beskrajnom lancu koji pokušavamo da odgonetnemo, nedostaje još jedan toliko bitan i nezaobilazan beočug. Zapravo, reč je o ključnim i suštinskim pitanjima koje zahtevaju seriozne i naučno utemeljene odgovore. Ona bi u najkraće mogla da glase: ko su bili ljudi iz Lepenskog vira i Vinče? Odakle potiču? Da li su odnekud došli ili su oduvek bivstvovali na prostorima Podunavlja? O ova pitanja spoticali su se i još se spotiču mnogi istoričari. Najnovija naučna saznanja, međutim, svedoče o tome da velike seobe Slovena nikada nije bilo, odnosno da je ovaj narod oduvek bio prisutan na Balkanu, još od praistorije. Ima li za ovakvu teoriju i odgovarajućih materijalnih dokaza? Svakako da ima. Veliki deo smo već videli, ali do ostalih se došlo mukotrpnim i svestranim multidisciplinarnim proučavanjima tragova rane slovenske civilizacije i kulture tokom 20. veka, pogotovo u posljednjih nekoliko godina. O tome govore do sada nepoznati izvori. Reč je o istraživanjima koje su dala mnoštvo značajnih otkrića. Ona su neminovno zahtevala, pre svega, kritičko preispitivanje prethodnih saznanja o ovoj, za mnoge tajanstvenoj, velikoj i još nedovoljno istraženoj istorijskoj problematici. Neobično važan i konstruktivan doprinos u rasvetljavanju razvoja slovenske civilizacije, o njenom poreklu i ranoj istoriji, daje upravo antropologija egzaktnošću i širinom pristupa. Antropološka istraživanja ne samo da su potvrđivala, nego i danas potvrđuju epohalna naučna otkrića i rezultate do kojih su dolazili i dolaze mnogi istraživači i u drugim naučnim oblastima, kao što su biologija, paleontologija i epigenetika, jedna od novijih i najmlađih disciplina savremene nauke. Posebno je stoga zanimljivo šta su pokazala ta istraživanja, jer prostori na kojima živimo, pogotovo Srbija i Vojvodina, veoma su dragocena za njih. Pre skoro 30 godina, a to je dokaz da vreme ipak brzo leti, došlo je do velikih arheoloških istraživanja u području Đerdapa, kojom prilikom
je otkriven niz interesantnih nalazišta. Do tih istraživanja je došlo, kao što nam je svima poznato, zbog izgradnje hidrocentrale Đerdap 1, a poslije su se ta istraživanja nastavila i zbog izgradnje hidrocentrale broj 2 na Đerdapu, jer je veliki broj tih nalazišta morao biti potopljen. Zbog toga su arheolozi pristupili sistematskom radu da otkriju sve što se može otkriti i urade što se može uraditi pre nego što vode Dunava prekriju ta nalazišta. Jedno od najpoznatijih nalazišta u Đerdapu je baš nalazište na Lepenskom viru, zahvaljujući toj čuvenoj lepenskoj kulturi koju je izvanredno opisao akademik Dragoslav Srejović. Prilikom jedne od mojih posjeta Đerdapu i Lepenskom viru imao sam prilike da ispitam dve lobanje tog lepenskog čoveka koje potiču u stvari iz najstarijeg sloja. Neposredno poslije toga učestvovao sam u istraživanjima na obližnjem nalazištu na Padini, potom su vršena istraživanja na Hajdučkoj vodenici. To su 3 lokaliteta na relativno malom rastojanju jedan od drugoga, a druge ekipe su radile na Vlascu, poslije sam ja radio na Velesnici i u svim tim nalazištima mi smo zatekli, u stvari pronašli, ostatke ljudskih skeleta iz tog davnog perioda koje je Britanski muzej u svojoj laboratoriji uspeo da datuje negdje na 10.000 godina u prošlosti, što znači da se radi o veoma starom stanovništvu. Ja vam mogu reći da je trebalo oko 2,5 godine sistematskog rada da se kosti te prepoznaju i da im se da rasna dijagnoza. Radi se u stvari o ostacima kromanjonaca. S tim što i na Lepenskom viru, i Padini, i Hajdučkoj i Vodenici i na svim tim drugim nalazištima mi smo imali i ostatke skeleta iz nešto mlađih perioda, ali ono što je bilo za nas veoma značajno to je da smo mi po prvi put uspjeli da proučavamo epigenetske karakteristike praktično najstarijeg stanovništva Europe, drugim rečima najstarijeg stanovništva i u našoj zemlji. Poslije nas su slična istraživanja vršena i na rumunskoj strani i u bugarskoj i naravno kad neki put nešto pronađete, onda je lako drugima da nastave da idu tim putem. Od epigenetskih karakteristika koje smo mi tada utvrdili treba istaći karakteristike donjih vilica, karakteristike zuba, karakteristike pojedinih delova lobanje. Jer su se donje vilice kromanjonaca sa Padine, sa Hajdučke Vodenice i sa Lepenskog vira odlikovale veoma širokom granom donje vilice, slabom ispupčenošću bradnog dela donje vilice, relativno visokim telom donje vilice, karakterističnom istrošenošću zuba, uglavnom samo sa jedne strane, verovatno zbog toga što su stanovnici Lepenskog vira, Padine i drugih lokaliteta stavljali neki štap ili obli predmet s jedne strane u usta, a to rade i sada pojedini urođenici kada pletu mreže, ribarske mreže, onda drže taj štap koji im istroši zube i to u donjoj vilici i u gornjoj vilici jedno naspram drugog, tako da se stvori čitav jedan luk. Te epigenetske karakteristike mi možemo poslije da pratimo i kod Vinčanaca, možemo da ih pratimo kod takozvanog ilirskog stanovništva kod nas, pa kod Sarmata i Slovena, nalazimo ih i do današnjeg dana. Veoma interesantno arheološko nalazište je kod Požarevca u selu Trnjanu omogućilo nam je proučavanje ostataka lobanja ljudi i celih skeleta iz najdavnije prošlosti do tako reći današnjeg dana, jer je groblje neprekidno u upotrebi, pa i danas se tu sahranjuje, samo se redosled sahranjivanja pomera u jednom određenom pravcu. Tako da smo mi mogli da zapazimo tu karakteristiku koja se vidi
na lobanjama Lepenskog vira u vidu jedne izuzetno velike kvrge ili grebena iznad ovog zaušnog nastavka lobanje, koju mi nazivamo torus auditorius. Torus znači da se radi o velikom grebenu. Inače bi ga latinski nazvali tuber ili tuberculum, da je manjega obima. A ovdje postoji čitav greben, čitava nastrešnica koštana koju mi možemo da pratimo na tim lobanjama. To je samo jedna od tih epigenetskih karakteristika. U ostale karakteristike spada i zatiljno ispupčenje, zatim karakterističan oblik, položaj i broj otvora koje možemo da vidimo na nadveđnim lucima. To su ti nadočni otvori ili podočni otvori koji kod sadašnjeg stanovništva uvijek postoje, ali samo jedan otvor. Kod tih starih stanovnika imali smo veći broj otvora, 2, 3 i više. Isto je tako bilo i sa jabučnim otvorima, ovdje ih vidite nekoliko, a trebao bi da postoji samo jedan, kao što se nalazi sa ove strane, jedan, mada ja bolje vidim nego što može da se vidi na rastojanju, da tu u stvari imamo 3 otvora, jer postoje još i 2 veoma manje. Znači, na osnovu broja tih otvora, položaja tih otvora, broja raznih kvrga, njihovog položaja, oblika pojedinih grebena, pa zatim i na osnovu dimenzija, na osnovu kojih izračunavamo indekse, mi dolazimo do zaključka o antropološkim karakteristikama nađenih skeleta i na osnovu svih tih podataka, proučavajući čitav niz nekropola u Srbiji i Vojvodini, došli smo do zaključka da postoji jedna neprekidna nit koja se provlači, koja se vidi, koja postoji od daleke preistorije tokom 10-12 hiljada godina razvoja čoveka na ovom terenu koje smo mi proučavali. Znači, i dan danas u našim žilama teče krv onih koji su tu živjeli pre više od 10.000 godina. Mi posjedujemo te iste karakteristike koje se inače ne nalaze kod stanovnika drugih krajeva, kod ljudi drugih rasa. Znači, to nas navodi na zaključak da bez obzira šta piše u istorijama, bilo zvaničnim, bilo nezvaničnim, bez obzira o tome što drugi ljudi govore, na kostima se vidi da je stanovništvo u suštini ostalo isto. Jeste išla takozvana evolucija u izvjesnom pravcu, mi vidimo izvjesne promjene, neke karakteristike nisu više tako intenzivne, izgleda da se lagano gube, neke se pojačavaju, ali sve u svemu stanovništvo je ostalo manje više isto. I mi to možemo da dokažemo na masi primjera. To može da se pogleda i u našem muzeju gdje se čuvaju te lobanje, može da se pogleda u zbirkama ostataka skeleta sa Lepenskog vira, Padine, Hajdučke vodenice, sve se to nalazi i može ponovo da ispita. A posebno sve publikacije koje su date i u zemlji i veliki broj publikacija u inostranstvu prihvaćene su od međunarodne stručne javnosti još pre više od 10-15 godina, tako da mi sada znamo da ono što smo nekada verovali da Kromanjonci nisu uopšte mogli da žive na Balkanu nije tačno, živjeli su, to je prva stvar. Pored Neandertalaca imamo i Kromanjonce i od tih Kromanjonaca koji su stvari već bili jedna vrsta savremenog čoveka, znači Homo sapiens, fossilis, nastalo je novo naše stanovništvo. Znači ono što govore istoričari, što govore lingvisti, što govore pojedini arheolozi, da je staroslovensko stanovništvo na ovim terenima autohtono. To je tačno, bar što se tiče ovih naših osteoloških nalaza. Kao što se iz svega ovoga vidi, čovjek se veoma malo menja s polja i iznutra. Sve nam ovo govori o tome da je i čovjek praistorije ostao s izvjesnim karakteristikama fiziološkim i psihološkim koje i čovjek današnje civilizacije ima. Zaključujući ovu priču, možemo se podsjetiti jedne misli Mircea Eliadea koji kaže da se mi ne možemo
odreći religije, da mi živimo u religiji naših predaka. Parafrazirajući ovu misao, dakle, to znači da se ne možemo odreći ni svoga identiteta. Koliko god pokušavali da ga menjamo, koliko god pokušavali bežali od svog sopstvenog identiteta, mi ipak ostajemo u njemu jer smo deo naših predaka. Taj identitet, zahvaljujući praistorijskim pisarima, najbolje smo doživjeli upravo kroz slovo, upravo kroz pismo praistorijskog čoveka. Tragovi prvih ljudi u našoj zemlji javljaju se u starijem kamenom dobu ili paleolicu, kako se također ova epoha naziva po grčkim rečima palaios stari i litos kamen. Paleolit predstavlja ono najstarije doba u ljudskoj istoriji, kada su ljudi živjeli po pećinama, tesali primitivne alatke od drveta i kamena, skupljali plodove, bavili se lovom i ribolovom i jednom rečju borili se za svoj opstanak i dalji produžetak vrste. Od vremena kada su ove horde obitavale u Risovačkoj pećini kod Aranđelovca i Smolućkoj pećini kod Tutina, najvažnijim staništima paleolitskih lovaca u Srbiji, računa se da je prohujalo više desetina hiljada godina. A onda, pre 8 ili 9 hiljada godina, u divljoj i nepristupačnoj Đerdapskoj klisuri pojavila se jedna nova, kulturno znatno razvijenija ljudska zajednica. Njena jedinstvena arhitektura i monumentalna skulptura od kamena ukazuje na već razvijeno shvatanje društvene organizacije i određenih religijskih i estetskih pogleda na svet i život. Lepenski vir, glavno nalazište ove zajednice, otkriven je 1965. godine prilikom zaštitnih arheoloških radova na Đerdapu u okviru izgradnje velike hidrocentrale na Dunavu. Iskopavanja Lepenskog vira, koji se nalazi kod sela Boljetina, trajala su 5 godina, a zatim je čitav lokalitet premešten nekih 100 metara naviše, čime je izbjegnuto njegovo potapanje.
Naselje Lepenskog vira se nalazi u potkovičastoj uvali, zaštićenoj visokim liticama u jednom od najlepših i najslikovitijih delova Gornje Đerdapske klisure. U kulturnom sloju, debelom između 2 i 3,5 metra, otkriveno je u više stambenih faza ukupno 148 kućnih osnova. One sve imaju oblik zarubljenog kružnog isečka i podove od nabijenog zdrobljenog crvenog krečnjaka. U unutrašnjosti kuća, obično u sredini, bila su smeštena pravougla ognjišta od kamenih blokova, dok su ispred i iza njih bile postavljene kamene skulpture i žrtvenici. Na osnovu tragova udubljenja za nosače krovne konstrukcije pretpostavlja se da je ona bila načinjena u vidu presečenog levka ili polijedra. Čitava gradnja kuće bila je podvrgnuta određenim matematičkim merenjima. Prvo je određen raspon pročelja, a zatim je ta dužina preneta na bočne strane koje se spajaju u začelju. U cilju veće funkcionalnosti kuće, začelje se skraćuje za 1/4 visine trougla, a pročelje proširuje povlačenjem luka iz temena začelja. Na tako dobijenoj osnovi u obliku ravnostranog trougla podizan je objekat. Ova arhitektura u praistoriji nema paralela i može se smatrati samostalnom tvorevinom đerdapskih stanovnika. Njena zavisnost od mere proporcija i uporno ponavljanje tokom čitave kulture Lepenskog vira govore o magičnom značenju ovih konstrukcija i postojanju određene ritualne ceremonije prilikom osnivanja staništa. Da su ove kuće, pored stanovanja, bile namenjene i vršenju religijsko-magijskih obreda pokazuju i nalazi monumentalne skulpture i kamenih žrtvenika upravo uz ognjišta, koja su po svom složenom obliku i dodatnim elementima dobila karakter svetilišta unutar same kuće. U Lepenskom viru nađeno je 50-ak skulptura izrađenih od velikih oblutaka peščara koji su modelovani tehnikom iskucavanja i primitivnog klesanja. Skulpture su pretežno apstraktne ili neodređene forme, dok je jedan broj jasno uobličen kao ljudske i životinjske glave i figure. Među najstarijima ističe se Adam, nešto mlađe su Vrač i Sirena, a još kasnijem periodu razvoja naselja pripadaju rodonačelnik, Danubius, Vodena vila i praroditeljka. Lepenskoj skulpturi pripadaju i ornamentom ukrašeni predmeti modelovani slično skulpturama koji ukazuju na poreklo nastanka ovih oblika. Naime, ukrašavanje kamena geometrijskim motivima bilo je rašireno u Đerdapskoj klisuri delimično i pre nastanka lepenske kulture, dok su veliki rečni obluci bili i ranije, kako izgleda, objekti kulta, simboli rađanja iz vode i kamena na koje su stanovnici Lepenskog vira bili životno upućeni. Prve figuralne skulpture su stoga najverovatnije prikazivale prva živa bića, rođena iz vode, praroditelje ljudi i života uopšte, dok su se ostale figure životinja i riba, koje se takođe mogu prepoznati u mnoštvu oblika, javile verovatno u toku daljeg razvoja istog mita. Tako bar pretpostavljamo. Sigurni odgovori još ne postoje i pitanje je u kolikoj meri će biti iznađeni u doglednoj budućnosti. A o mestu Lepenskog vira i njegovom značaju u Evropi, akademik profesor Dragoslav Srejović, istraživač Lepenskog vira, kaže: U 7. i 6. milenijumu pre naše ere
kad kultura na Lepenjskom viru dostiže svoj vrhunac, kada se stvara najstarija sakralna arhitektura Evrope i prva monumentalna kamena skulptura, u ostalim delovima civilizovanog tadašnjeg sveta, u ostalim delovima Afrike, Evrope i prednje Azije, jedva da je kultura tinjala i svodila se na sasvim nevešte konstrukcije za svakodnevno življenje, na male razbijene zajednice lovaca i skupljača hrane. I dok je u cijeloj Evropi zamiralo umetničko stvaralaštvo, upravo u Đerdapu na Lepenjskom viru ono je dostizalo svoj vrhunac. Tako je Lepenjski vir u jednom trenutku na arheološkoj karti Evrope bio metropola i prvo žarište umetničko i kulturno u Evropi. A možemo mirno reći i cijelog tadašnjeg civilizovanog sveta. Pored Lepenjskog vira, istoj ovoj zajednici pripada više drugih nalazišta na Đerdapu. Padina, Vlasac, Hajdučka vodenica i druga, na kojima su otkriveni ostaci kuća, katkad slične konstrukcije kao na Lepenjskom viru, pojedini komadi skulpture, kameni žrtvenici, ukrašene alatke od kamena i kosti i brojni ostaci oruđa od istog materijala. Međutim, savršenstvo matematičkih proporcija u arhitekturi i brojnost i raznovrsnost skulptura govore da je Lepenjski vir bio centar ove kulture, neka vrsta svetog grada u kome su obitavali vrači i magovi zajednice upućeni u tajne života i rađanja, stvaranja i smrti. Hronološki, kultura Lepenjskog vira se može izdeliti na nekoliko perioda. Njeni počeci se vezuju za doba srednje kamenog doba, mezolita i mezolitskih kultura na Đerdapu na našoj i rumunskoj obali, kada se čovjek i dalje bavi lovom, ribolovom i skupljanjem hrane, ali se zapaža napredak u proizvodnji oruđa, a počinje i pripitomljavanje životinja. U posljednjem periodu ova kultura pripada mlađem kamenom dobu ili neolitu, koje se odlikuje već razvijenom zemljoradnjom, stočarstvom i pojavom keramike. Otkriće Lepenjskog vira izuzetno je važno jer ukazuje na nesumnjiv kontinuitet kulturnog razvoja na području Đerdapa iz mezolita u neolit, što govori u prilog određene samostalnosti neolitske kulture u našim oblastima. Lepenjska arhitektura i skulptura nestaju sa pojavom kasnijih neolitskih kultura i intenzivnim razvojem zemljoradnje, a značaj magijskih znakova se gubi. Životna filozofija i mitologija sada počivaju na novim osnovama, na zemlji, a ne na kamenu i vodi, ali se tragovi ranijih verovanja i običaja zadržavaju delom i kasnije. Tako je prilikom zaštitnih arheoloških radova u okviru izgradnje nove hidrocentrale kod Kusjaka pre nekoliko godina na višeslojnom praistorijskom naselju u Velesnici otkriveno naselje mlađe kamenog doba koje je pripadalo takozvanoj starčevačkoj kulturi. U kulturnom sloju, debelom preko 1 metra, usred bezbrojne grube i fine neolitske keramike, nađena su uz ovalna ognjišta primitivne konstrukcije, 2 kamena žrtvenika od velikih oblutaka sa poluloptastim udubljenjima na gornjoj strani, identična onima u Lepenjskom viru. Oni nisu ukrašeni nikakvim urezima, nikakvim znamenima, ali njihov oblik i mesto nalaska upućuju na onaj isti duh koji je vladao u lepenjskoj kulturi. Tradicije i tekovine Lepenjskog vira zadržavaju se delimično i kasnije. Starčevačka kultura, nazvana po selu Starčevu, gde je prvi put otkrivena, predstavlja ranu fazu neolita kod nas sa razvijenom zemljoradnjom, intenzivnim stočarstvom, naseljima uz reku, kućama u obliku zemunica ili nadzemnih objekata i mnoštvom materijala, keramikom, statuetama i brojnim alatkama od kosti, tesanog i glačanog kamena. Starčevačka kultura je bila raširena na velikom prostoru, u Podunavlju, Vojvodini, Srbiji, na Kosovu i dopirala je do Severne Makedonije i Istočne Bosne.
Neolitska civilizacija na našem tlu dostigla je svoj vrhunac u vreme vinčanske kulture, koja se delimično nastavljala na Starčevačku, ali je zahvatala širu teritoriju. Nasuprot Lepenskom viru, gdje su istraživanja trajala relativno kratko i čitavo nalazište je potpuno ispitano, istorijat radova u Vinči, koja je dala ime ovoj neolitskoj kulturi, dug je i složen. Lokalitet Belo brdo u Vinči otkriven je 1905. godine, kada su u ruke Miloja Vasića, tadašnjeg kustosa Narodnog muzeja u Beogradu, stigle prvi komadi keramike iz Vinča. To je bio jedan veliki preistorijski višeslojni lokalitet sa debljinom od više od 10 metara i ogromnom količinom arheološkog materijala. Prvi svetski rat nije samo prekinuo dalje arheološke radove, nego je austrijsko bombardovanje sa topovnjača na Dunavu oštetilo muzej u tolikoj meri da je dobar deo materijala, naročito iz Vinče, bio potpuno uništen. Veći radovi su nastavljeni tek 1929. godine i trajali su do 1934. zahvaljujući materijalnim sredstvima dobijenim od engleskog mecene Charlesa Hyda. Rezultate ovih iskopavanja Vasić je objavio između 1932. i 1936. godine u 4 velike knjige Preistorijska Vinča 1 do 4. Prošle su decenije i onda 1978. godine organizovana su nova velika iskopavanja Vinče. Ona potvrđuju još jedanput značaj i veličinu ovog lokaliteta. Duga iskopavanja Vinče u toku 80 godina pratila je ne manje zanimljiva i burna interpretacija dobijenih rezultata. No nova istraživanja, naročito pomoć egzaktnih nauka u određivanju apsolutne hronologije pojedinih slojeva, pokazali su da je neolit Balkana stariji nego što se mislilo. Počeci vinčanske kulture padaju negde u sredinu 5. milenija, a njen završetak u drugu polovinu 4. milenija pre nove ere. U istorijskom smislu, vinčanska kultura je obeležena kao deo velikog balkansko-anadolskog kompleksa mlađeg neolitstva, koji se širio od zapadnih obala Male Azije do centralnog Balkana. On se odlikuje određenim jedinstvom u arheološkom materijalu, pojavom višeslojnih naselja i većom gustinom naseljenosti. Delimično kulturno jedinstvo ovog velikog kompleksa nastalo je, kako se misli, laganim i postepenim kretanjima jednog broja zemljoradničkih kultura u potrazi za novim obradivim zemljištem, pri čemu je došlo do mešanja starosedelačkog stanovništva i pridošlica i prenošenja određenih iskustava u oblasti ekonomije i kulture. U tim okvirima vinčanska kultura je verovatno primila izvesne impulse sa strane, pa čak i jedan broj doseljenika sa jugoistoka, ali su njene tekovine, osobito na polju religije i umetnosti, morale dobrim delom biti samostalne, nastale unutrašnjim društvenim i privrednim razvojem u toku dužeg perioda.
Hiljadugodišnje postojanje neolitskog naselja u Vinči najbolje potvrđuje moćan kulturni sloj od preko 10 metara debljine koji u sebi krije 9 uzastopnih neolitskih naselja. Položaj Vinče na blagoj rečnoj padini upravo odgovara odlikama naselja u vinčanskoj kulturi. U najstarijem naselju kuće su bile u obliku zemunica, dok se kasnije grade nadzemne građevine četvorougaonog oblika sa jednom ili više odaja. Zidovi su bili načinjeni od kolja opletenog prućem i oblepljenog blatom, pod je bio nabijena zemlja ili blatni premaz preko drvenih greda, dok su se u odajama nalazile peći potkovičastog oblika. Materijal nađen u Vinči brojan je i raznovrstan. Keramika ne obiluje oblicima. Najčešće su konične i bikonične zdele, ali je ukrašavanje bogato i raznovrsno. Javljaju se kanelure, glačanje, urezivanje geometrijskih motiva, ubodi, kao i slikanje crvenom i belom bojom posle pečenja posude, tako da se boja otire. Zanimljivi su poklopci amfora u obliku ljudskog lica, dok je jedan broj vaza predstavljen u vidu životinja i ptica. Najupečatljivije su antropomorfne statuete po kojima je Vinča najviše poznata. Prve skulpture u Vinči sa svojim stubastim i neodređenim oblicima pokazuju vezu sa starčevačkom skulpturom, ali se vremenom umetnici oslobađaju ove stege i ukočenosti i težnja za realnošću i plastičnošću sve je više prisutna. Vrhunac u plastičnom oblikovanju dostižu statuete nađene na dubini između 6,5 i 5,5 metara. Među njima se posebno ističe Vidovdanka, jedna od najvećih statueta iz Vinče, visoka preko 30 cm. Ona predstavlja najveće dostignuće primitivnog majstora u prikazivanju figure u prostoru, gde se jasno vidi njegov napor da oskudnim sredstvima stvori oblik koji je pred nama. Za današnjeg posmatrača figura je svakako veoma daleko od realističke predstave, ali verujemo da je za doba u kome je Vidovdanka nastala ona na okolnu publiku ostavljala isto onako dubok utisak kao Praksitelova Afrodita Knicka na Grke ili Rafaelove Madone na Italijane, odnosno da je u datom trenutku ona zadovoljavala sve zahteve i estetske i druge koji su se od nje tražili. U ovom periodu razvoja preistorijske skulpture insistiranje na realizmu i trodimenzionalnosti dovodi do pojave različitih poza. Uz uobičajene stojeće figure često se sreću one sedeće, klečeće, zatim žena sa detetom u ruci, žena u porođajnim mukama i čitav repertoar statueta se znatno obogaćuje. U kasnijoj fazi vinčanske kulture dolazi do promjena. Trodimenzionalnost i plastičnost oblika se gubi, istaknuti delovi tela su jedva naznačeni, javljaju se brojni urezi i ubodi, kao i bojenje figurina. Težnja za realizmom potisnuta je težnjom za ornamentalnošću. Od brojnih statueta ovog vremena ističe se oštećena sedeća ženska figura visoka 15 cm, nazvana Lady of Vinča. Statueta je izrazito stilizovana sa velikim trougaonim licem ukrašenim urezima i ubodima, kao da prikazuje nekog bezimenog i univerzalnog delioca pravde od koga u punoj meri zavise životi i sudbine ljudi na zemlji. Vinčanske statuete smatraju se najvećim delom kao simboli i otelotvorenja boginje plodnosti i smrti, ali one sažimaju u sebi i druge odlike, pogotovo kada se ima u vidu da pored ženskih statueta postoji jedan broj muških.
Vinčanske statuete inače javljaju se na mnogim nalazištima na širem prostoru na kome se ova kultura rasprostirala. One prate osnovne faze razvoja, ali često sadrže lokalne odlike koje katkad mogu da potenciraju dekorativnost celine, originalnost detalja ili neobičnost i jedinstvenost forme. Među njima ističemo dekorativne figurine iz Drenovca kod Svetozereva ili neobične oblike kentaura iz Valača i monumentalne glave iz Predionice kod Prištine kao najbolje primere. Veliki poznavalac i istraživač vinčanske kulture, akademik profesor Milutin Garašanin o istorijskom mestu Vinče kaže: Značaj Vinče je naime u tome što je, može se reći, skala celokupnog razvoja neolita u jugoistočnoj i u srednjoj Evropi fiksirana u slojevima Vinče. Mi jasno pratimo pojedine etape neolita, a zatim jasno možemo ustanoviti i karakteristike u društveno-ekonomskom smislu i karakteristična kulturna strujanja koja su u neolitu postojala. Ranije se mnogo više polagalo i mislilo da je Vinča nastala pod direktnim uticajima, pa čak i eventualno seobom stanovništva sa Bliskoga istoka, jer je vinčanska kultura sa neolitom Bliskoga istoka i Grčke veoma usko vezana. Danas se sve više dolazi do zaključka da se radi upravo više o širenju kulturnih uticaja, možda o izvesnim lokalnim, regionalnim migracijama i da je kroz kontakte domaćega stanovništva sa stanovništvom susjednih zemalja, a delom samo i sa seobama, došlo do formiranja vinčanske neolitske grupe. Tako dakle, u Vinči mi pratimo celokupni redosled, celokupni razvoj kulture neolita od ranoga do najkasnijega. Također možemo tačno da ustanovimo ne samo položaj Vinče, nego i položaj svih drugih neolitskih kulturnih grupa i grupacija u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj, pa dobrim delom i u Grčkoj i u Albaniji, na osnovu vinčanskog materijala. Vinča je zbog toga i dobila jedno izuzetno značajno mesto u evropskoj pa i svetskoj naučnoj literaturi. O njoj se vrlo mnogo piše, o njoj se vrlo mnogo govori i može se reći da gotovo ni jedan rad, ni jedna studija, ni jedno proučavanje evropskog neolita ne može da počne, a da se pri tome ne osvrne na Vinču i da se odnos pojedinih lokaliteta, pojedinih kultura, pojedinih regija prema Vinči i njenoj kulturnoj i hronološkoj skali tačno opredeli. Rekao bih da je u tome osnovni i najveći svetski naučni značaj Vinče i njene kulture. Iskopavanja poslednjih godina u Vinči pokazala su iznad neolitskog sloja postojanje naselja iz kasnijih perioda eneolitskog ili postneolitskog doba i bronzanog doba, koja su ranijim iskopavanjima bile samo nagoveštena. Ovo naseljavanje u Vinči i drugim naseljima ove kulture pokazuje lagano i sigurno odumiranje ovog neolitskog kompleksa. Potisnuta sa severa i istoka od strane nosilaca novih dostignuća u ljudskoj kulturi, pre svega metala, Vinča je uzalud pokušavala da se održi na ranijim društveno-ekonomskim osnovama koje su u tom trenutku bile gotovo potpuno zaostale i prevaziđene. Nastaje novo metalno doba koje se odlikuje novim etničkim, kulturnim i ekonomskim odnosima, novim težnjama i stremljenjima.
uopšte potrebno predočavati nikome da je nastanak pismenosti na Lepenskom viru istovremeno označio i pojavu rađanja i razvoja jedne nepoznate civilizacije, autentične po mnogo svemu, ali i svetske. O tome svedoče mnogi simboli, ornamenti i grafizmi na žrtvenicima, skiptrima, amuletima i drugim predmetima za upotrebu koje je za sobom, kao poruku čovečanstvu, ostavio čovek koji je bivstvovao u Lepenskom viru i Podunavlju. Sve ostalo, sem onoga što je gledalac uspeo da vidi, a što bi i danas ostalo dostupno savremenom čoveku i današnjoj civilizaciji, kao i drugim pokoljenjima, budućeg trećeg milenijuma, zbog njegove nepažnje, nesavesnosti i nestručnosti pogotovo, ostaje večno skriveno u tajanstvenim dubinama zagonetne reke Dunava. Neko je to jednom i nekada nazvao najvećim istorijskim masakrom 20. veka. Bilo ko da je on bio, bio je duboko u pravu. Civilizacija sa Lepenskog vira i uopšte sa Srednjeg Dunava širila je svoju duhovnu i materijalnu poruku i imala je presudnog uticaja na nastanak drugih, naročito na nastanak i razvoj vinčanske kulture i pismenosti. Otkriće i sistematizacija vinčanskog pisma promenili su hronologiju nastanka i razvoja pismenosti u svetu uopšte. Ona je promenila geografske prostore i istorijska mesta starih civilizacija za koje se do tada verovalo. Uzbudljiva je ta nova svetlost koju ovo otkriće snažno i neumoljivo baca na zamagljene i zarobljene trenutke praistorije. Upravo ta činjenica otvorila je i novu stranicu i poglavlje, a verovatno i novu istoriju nastanka i razvoja svetske pismenosti. Ovo je arheološki lokalitet Vinča. Nalazi se na desnoj obali Dunava. Udaljen je od Beograda 14 km. Prva arheološka iskopavanja na ovom lokalitetu započeta su 1903. godine. Njih je započeo u stvari osnivač srpske arheologije, profesor Beogradskog univerziteta Miloje Vasić. Iskopavanja su trajala veoma dugo. Iskopavanja traju i danas. Ovaj veoma značajan arheološki lokalitet vremenski je determinisan na 4400 godina pre Hrista do 3200 godina pre Hrista. Po ovom lokalitetu upravo cela kultura neolita na području Balkana dobila je naziv vinčanska kultura. Ono što je veoma značajno za sam lokalitet vinčanske kulture, a i za ostale lokalitete, a njih je preko 30 na području Jugoslavije, Bugarske, Rumunije i Mađarske, to je otkriće keramičkih fragmenata, terakota i ostalih predmeta za domaću upotrebu, votivnih figura na kojima su bili urezani izvesni znaci. Na njih je ukazao još profesor Vasić u svom delu Praistorijska Vinča, koje je izdato između dva rata u Beogradu. Profesor Vasić je posebno ukazao na značaj jedne terakote, na čijim su grudima bili utisnuti znaci, odnosno na čijim je grudima bio utisnut čitav jedan natpis. Obrazložući ovaj natpis, profesor Vasić je još tada smatrao da je reč o pismenima. Dakle, ne samo o znacima svojine, odnosno o znacima radionica, već o onim pismenima koja se reflektuju u natpis, u tekst. Međutim, s obzirom na obilje materijala, obilje arheološkog materijala koje je profesor Vasić otkrio na lokalitetu Vinča i kojim se uglavnom bavio sa arheološkog aspekta,
U tom međuvremenu, negde od 1920. do 1940. godine, skoro niko se nije posebno osvrnuo na materijal koji je govorio o pismenosti, o pismu nađeno na lokalitetu Vinče. – 1940. godine javlja se ruski arheolog Georgijevski koji vrši jednu paleografsku analizu ovih natpisa i dolazi do zaključka da je reč o znacima svojine, odnosno znacima radionica. Nakon Georgijevskog, još neki arheolozi i paleografi bave se materijalom koji predstavlja vinčansko pismo. Među njima je naš arheolog Jovan Todorović, profesor Marija Gimbutas iz Amerike i još neki. I na ostalim lokalitetima otkriveni su materijali koji ukazuju na pismo neolita. Izvesni analitičari u svojim studijama uglavnom govore o pismu koje je ideogramskog karaktera. Smatra se da je to na izvestan način verzija piktografskog pisma. Međutim, daljom analizom veoma raznovrsnog materijala sa lokaliteta u Jugoslaviji, Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj, ustanovljeno je da se natpisi na njima ne nalaze kao znak radionice, kao znak svojine, već se na votivnim figurama nalaze u obliku kompaktnog teksta. Takva upotreba ovog pisma govori da je reč o pismu linearnog karaktera. Takođe, na mnogim predmetima nalazimo upotrebu i piktografskog i ideogramskog pisma. To znači da se na području Vinče, a i na ostalim lokalitetima koji pripadaju vinčanskoj kulturi, nalaze 3 porodice pisma: piktografsko, ideogramsko i linearno ili slovno pismo. Slovno pismo, na primjer, nudi oko 60 do 70 znakova. Detaljnija analiza pokazuje da je broj tih znakova veliki i da su to u stvari varijacije, odnosno ponavljanje jednog sistema koji je služio vinčanskim pisarima da obogate svoje pismo ili da ga učine lepšim, dopadljivijim za oko. Pismo vinčanske kulture javlja se mnogo ranije nego prvo protosumersko, piktografsko i prvo linearno pismo za koje istorija paleografije do danas zna. Naime, upotreba vinčanskog pisma datira u periodu od 4400. do 3200. godine pre Hrista. Protosumersko piktografsko pismo javlja se 3100 godina, a prvo linearno na Kritu 1800 godina pre Hrista. Kako smo došli do tog zaključka? Došli smo do zaključka tako što smo vršili analogije sa arhajskim pismima u Maloj Aziji, sa arhajskim pismima u Egiptu, Indiji, Kini i prirodno na Balkanu. Dakle, prva linearna pisma javljaju se veoma kasno u odnosu na Vinču. Mi sada imamo jedan veoma bogat fond ovih znakova, predmeta sa znacima. Taj fond iznosi negde oko 800 predmeta sa znacima karakterističnog vinčanskog pisma. U Bugarskoj, na lokalitetu Gradešnica i Karanobo, pronađeni su takođe znaci, međutim, ti znaci su ideogramskog karaktera. Na lokalitetu Sitovo, takođe u Bugarskoj, pronađen je jedan veliki natpis na jednoj steni koji iznosi u dužini 35 metara. Ovaj natpis iz Sitova veoma podsjeća na pismo koje je u istoriji poznato kao runopismo. Pismo koje smo našli na svim lokalitetima u Vinči. Negde je taj fond bogatiji, negde je siromašniji. Međutim, vrlo je interesantno, recimo na lokalitetu Banjica, koji se isto tako nalazi kod Beograda, imamo preko 400 predmeta sa znacima vinčanskog pisma, što govori o tome da je
to pismo bilo veoma rašireno. Zvuči pomalo neverovatno da u tako dubokoj prošlosti imamo pojavu pisma i da je to pismo linearnog karaktera, da je to pismo azbučne morfologije. Iscrpne analize morfologije znakova uputile su nas na druge discipline, na matematiku, na antropologiju, koje su nam u mnogome pomogle da dođemo do izvjesnih zaključaka koji su već nagoveštavali suočavanje sa jednim pismom koje proizilazi iz sistema, naime sa jednim pismom koje ima sve mogućnosti da stvori taj sistem. Ovo nas je također uputilo na brojne analogije sa paleopismom širom sveta. Pokušali smo najpre uporediti morfologiju znakova vinčanskog pisma sa feničanskim pismom i došli do zaključka da je morfologija vinčanskog pisma u saglasnosti sa feničanskim pismom samo delimično. Te analogije vodile su nas dalje na ostale sisteme i utvrdili smo da se vinčansko pismo uklapa jedino u etruski sistem pisma. Interesantno je da je sistem etruskog pisma, da se on sastoji od 26 grafema. Te 26 grafeme etruskog pisma u potpunoj su identičnosti sa morfologijom vinčanskog pisma i ne samo to. Daljom analizom pokazalo se da je i fonetska vrednost etruskog pisma u saglasnosti sa vinčanskim. Sad se ovdje javlja jedna velika razlika, jedan veliki vakuum između pojave etruske civilizacije i vinčanske kulture. Etruska civilizacija je na početku prvog milenijuma, a limit, posljednji period vinčanske kulture, kao što smo rekli, završava negdje 3200 godina pre Krista. Međutim, razmatranjem materijala koji će se javiti u kulturama posle Vinče, bar na području Srbije, dolazimo do zaključka da se morfologija vinčanskog pisma nastavlja u kontinuitetu i u drugim kulturama sve do 1200 godina pre Hrista, dakle upravo sve do onog momenta kad se javlja etruska civilizacija. Vinčansko pismo sa fonetskim vrednostima do kojih smo došli uz pomoć etruskog pisma u potpunoj je saglasnosti sa zvučnom harmonijom pisma, jer upravo nam ono tim svojim glasovnim vrednostima dokazuje da imamo onih 27 slojeva u jednome tonu. Do ovoga broja, do ovih slojeva tona, došli su još Pitagorejci i oni to ističu kao vrlo važan broj. Međutim, u etruskom sistemu pisma mi imamo 26, što znači da nam nedostaje jedan. Taj jedan znak, taj jedan glas koji nam nedostaje u etruskom sistemu pisma upravo je najveća prepreka da se etruski tekstovi pročitaju i odredi
jezik, porodica kojoj pripada etruski jezik. Očito je da ima opravdanja da se uspostavi izvesna analogija između etrurskog i neolitskog pisma u Podunavlju. Time se ukazuje na postojanje slovnog, a ne piktografskog ili ideogramskog pisma. U svetskoj nauci ova teza je ozbiljno shvaćena. O tome svedoči i mišljenje jednog od najvećih lingvista današnjice, profesora Andreja Martinea. Ovaj naučnik između ostalog kaže: neolitski Dunavljani su predstavnici matrijarhalnog društva u kojem je centralno božanstvo majka, boginja plodnosti, i gde su zemljoradničke tehnike i proizvodnja hrane bili cenjeniji od ratnih veština. Ako imamo u vidu, ističe ovaj naučnik, drevnost pojava ove kulture, začuđuje napredak koji ona predstavlja na putu razvoja ljudskog roda. Dugo se smatralo da u 3. milenijumu pre naše ere treba samo u Mesopotamiji i dolini Nila tražiti prve tragove pismenosti koje će se uliti u kulturu Zapada. U stvari, već kod Podunavljana može se slediti razvoj grafizma od prvih znakova kulturnog porekla koji u 4. milenijumu dovode do pojave neke vrste slogovnog pisma, te se možemo pitati nije li ono bilo osnova pisma koje se mnogo kasnije javlja na Kritu. Ovakvom mišljenju pridružuje se i profesor Arnaldo Alberti, takođe ugledni stručnjak za etrursku civilizaciju. O vinčanskom pismu naglašava: utvrdio sam kao najvažnije da na keramičkim fragmentima vinčanske kulture nisu samo delovi ornamentike, već upravo slova. Reč je dakle o revolucionarnom otkriću koje nam govori o novom poreklu pisma i stoga postavlja ceo niz do danas nerazjašnjenih pitanja. Međutim, rezultati koji su do danas poznati pomažu da se neposredno sagleda ovo novo pismo koje već na određeni način omogućuje da se dekodifikuju neki tekstovi. Istovremeno, ono omogućava da se bliže upoznamo sa nekim jezicima koji nam do danas nisu bili poznati. Vinčanski ljudi, naravno, ne samo da su izmislili prvo čovekovo pismo, već su ga podarili i drugim narodima, između ostalog i Etrurcima. Svedočanstvo o tome da je živelo veoma dugo toliko je da je moglo poslužiti i mnogim civilizacijama nakon vinčanske kulture. Lokaliteti na kojima su pronađeni i na kojima se i danas nalaze ostaci vinčanske pismenosti pokazuju još nešto. Ni prostorna distanca između Etruraca i Vinčana nije bila nesavladiva. Vinčansko pismo rasprostrlo se daleko od Vinče, pogotovo imajući na umu što su i Etrurci bili čudesno pokretljiv i nadasve komunikativan narod. O drugim raznovrsnim mogućnostima da i ne govorimo. Ukoliko prihvatimo hipotezu koju razložno nudi Frere 1741. godine, da su Etrurci došli iz Srednjeg Podunavlja, oni su iz svog zavičaja takođe mogli poneti i svoje pismo, jer ono je u Podunavlju postojalo daleko pre Feničana. Na lokalitetu Vinča pronašli smo i ovaj znak koji predstavlja monogram pelaškog božanstva Domatrios. Ovaj znak se nalazi i u arheološkim materijalima sarmatske kulture, što znači da su ga Sarmati preuzeli ili od Vinčana ili preko Vinčana od neke druge kulture. U svakom slučaju, poznato nam je da su Sarmati bili na ovim prostorima, naročito na prostoru Vojvodine. Međutim, šta nam otkriva ovaj znak? Ovaj znak nam otkriva, on je u stvari ključ koji nas približava otkrivanju slovenske civilizacije. Božanstvo Domatrios je staro pelaško božanstvo koje preuzimaju i Krićani. Dopuštena je analogija između Domatrios i
slovenskog paganskog boga Daš Bog. Sarmati unose, prisvajaju, usvajaju božanstvo, ali prvi daju i taj monogram. Kod njih je, dakle, bio u upotrebi ovaj monogram. To je pronađeno u arheološkom materijalu sarmatske kulture, sarmatske civilizacije. I ruski arheolozi su našli da upravo ovaj znak predstavlja taj monogram pelaškog božanstva Domatrios. Kao najstarije pelaško božanstvo, ono je, dakle, nađeni su tragovi, dakle, i u samoj Vinči, što znači da vinčansku kulturu moramo tražiti i u pravcu pelaške civilizacije, prostiranja te civilizacije do obale Dunava. Često se postavlja pitanje na koji sve način i primjenom koje metodologije možemo doći do pouzdanog sadržaja urezanih tekstova pisma iz tako duboke prošlosti. Mnoge okolnosti, vremena i prostora u kojima su ti tekstovi nastali pomažu nam da dođemo do što pouzdanijeg njihovog sadržaja. Dekodiranje tekstova je nemoguće ukoliko nismo prethodno otkrili fonetsku vrednost pojedinih znakova. Nakon ovoga potrebno je svestranije poznavati društvenu i duhovnu strukturu sveta iz koga potiče to pismo, odnosno taj natpis. To znači da arhajske tekstove ne možemo dekodirati bukvalnim prevođenjem ili prevođenjem po smislu. Njih možemo samo interpretirati. A da bismo interpretirali, nužno je situirati ih vremenski suprotstavljene u odnosu na tekovine drugih civilizacija. Prema tome, kad govorimo o sarmatskom monogramu koji nam otkriva ime starog pelaškog božanstva, imamo slučaj suočavanja sa vinčanskom kulturom u odnosu na pelaste i pelaškom kulturom u odnosu na sarmate, odnosno na Slovene. Još jedan dokument otkriva nam veoma karakterističan zapis koji se sastoji od grafeme E i grafeme M. Ovaj dokument približava nas tumačenju delfskog E s tumačenjem vinčanskog M, kao centralnim simbolom koji tumači duhovnost sveta dveju kultura i vremenski i prostorno udaljenih jedne od druge. Naime, ako se oslonimo na tumačenje antičkih interpretatora prema kojima je delfsko E kao drugi vokal simbol sunca, što znači svetlosti u kojoj je moguć život, to isto E nalazimo i u podunavskoj pismenosti sa istim značenjem, jer u ovom slučaju okružuje M kao centralni znak koji svojom morfologijom teži ka svemiru, što znači ima sve otvorene horizonte i centralna je tačka od koje se polazi u ono što je bilo i ono što dolazi. Ako su antički interpretatori delfsko E tumačili i kao drugo lice glagola biti, pisari vinčanskog natpisa išli su daleko šire, pa su to biti diskurzivno proširili i intimnije osmislili upotrebom M, što će se kasnije u indijskoj tradiciji pojaviti kao slog Om, kojim se počinje i zaokružava misao o biću i bitisanju. Sigurno je da takvih natpisa koji simbolišu fundamentalni duhovni osjećaj sveta možemo još naći u pismenosti podunavskih kultura. Vinčanski pitos sa izuzetno složenom formulom strukture sveta i slovnim znakom iznad koga je ljudski lik dokumentuje duhovni svet Podunavlja toliko ilustrativno da nam omogućuje prodor i u ostale tajne zapisa koje nam je ostavio praistorijski čovek. Daleki su još nedovoljno istraženi prostori širenja vinčanske kulture i pismenosti. Naša nauka ovome nije poklonila odgovarajuću pažnju, niti je nagovestila organizovaniji rad na tome. Postavlja se pitanje zašto, ali taj odgovor možda nećemo dobiti još dugo. Vinčansko pismo, ne samo kao pisani materijal, već kao sistem, naučno je promovisano na Institutu za orijentalne studije u Milanu 1985. godine.
Definitivan naučni sud u svetu o vinčanskoj pismenosti, o njenoj hronologiji i potvrđenoj zakonitosti njenog sistema dobili smo 1990. godine iz rezultata međunarodne ekspedicije za istraživanje paleopisma, koja je u 1990. godini, kao godini svetske pismenosti, pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, vršila istraživanja na svim kontinentima. U zaključku tih rezultata stoji da je vinčansko pismo u ovom trenutku najstariji azbučni sistem pisma u Evropi. Završnu misao ovog zaključka dao je i profesor Milanskog univerziteta Giacomo Giraldi, jedno od vodećih evropskih imena u oblasti lingvistike i praistorijske religije, naglasivši da je sistem vinčanskog pisma daleko stariji od svih sistema pisama koji se javljaju u prošlosti u području Mesopotamije, Sumera i Egipta.